Assalamu alaikum, hürmetli Huzur TV kanalın karawışı tamaşaçılarım. Bugün sizin bilen temli busun tapşırığın alıp barışı Rizide Hüseyinova. Biz sizin bilen bugün bik temli cheesecake pişiririz, pirog gindol, beliş bizning işe. Onun için bizge kamera için un, şeker kımı, yumurta hem koymak gerek bulacak. Bu tortumuzda bizning bir nindi de mayda, margarinda bir nerse de yok. Biz bitinde hazır dürüst tuklanu diyen reviş alıp barabız. Şuna göre bu tortumuzda bizning şunday jengil şegine temli ide temli islerin çıkarıp pişirtirgen rizığımız bolar. İşligi için indi bizning rimşik, koymak, ezgine manlı yarması, şeker kımı, yumurta, vanilin gerek bulur. Mine şulay, Bismillahirrahmanirrahim. Hamurdan başlayız. Allah birsa, bizge indi mine mınday tabak gerek bulacak. Tabanın türlü diametrinde olsağız yarı. Hem indi bizge her bir bizning tamaşaçılarımızga aş bilmesinde hoca bikelerge bik yaxşı gına yeşkilin buluşa. Mine indi hazır kamerga tutunabız. Yumurtanı başta ısıtabız. Şeker kımın kuşabız. Hem biz onu eybetlep bulgatabız. Şekeri ürüp bitkin şeye kadar bulgatabız. Eğer işke tutulmayınca ezirekkine soğuk kuşka koyup tırsanız yumurtana ul eybetirek küpüre. Mine şulay işlegen vakitta indi ezirek sekretlerini de eytirmin. Mine nişik motor ittirip bu bizden küpüre. Şey sodası salmayız, o kamar köpürtüşü diye batala, razırıklıysıl testo. Şunu bir şey kaşığı salabız. Eğer şey sodası salsağız, onu indi oksus bilen, gaşonlu oksusum diye beytemiz indi. Aş sirkesi bilen nerse bulayıken o gaşonlu. Mine şulay kamar köpürtüşünü salabız. Hazır indi biz bunda koymağımızı isteyimiz. Hem mikser bilen tağın şulay ekringine izleriz. Mişne kavızıp ciberi gelip bizge 180 graduslu miş gerek bulaşak. 180 graduslu bizge men indi hele bir tezirek kısının için 200'ge koyam. Anarısın onun temperaturasını üzertirmin. Hazır indi biz ekrimine onun salabız. Mine indi bizning kamerimiz kıymak kamerından ezgine kuyurak bulurga teyiş. Mine bizning kamerimiz hazır buldu. Hazır tabağımızı maylayız. Hazır kamerimizni tabağa salamiz. Nişik çireğinde olanı.
Менә ул бик тиз әзерләнә торган ризык. Кунаклар килсә дә, аны тиз генә әзерләп, чәй эчерергә, тәмле ризыклар белән шулай әзерләп, тиз әзерләнә торган ризык. Менә камырыбыз безнең әзер. Хәзер инде без аның эшен әзерлибез. Безгә тагын эшлеге өчен йомырка кирәк булачак. Йомырканы шулай сытабыз һәм миксер белән йомырканы миксер белән тагын көпертәбез. Hamını irimşikə salabız. Yumurkanı hər vaqtda da, kamırlarga salgan vaqtda da köpürtüb salsanız bik əybət bula. Kamırını yumuşatda ol. Hazır qaymaq salabız. Şeker kimi istəyimiz. Әйтеп үткәнемчә, менә 2 кашык кына манный крупа, шул манный ярмасын салабыз. Һәм бик әз генә ванилин истәп җибәрәбез. Аны инде чамалап, шулай бал кашыкның ышында ванилин инде бул тәм өчен аромат бирә, шундый тәмле иттереп. Һәм миксер белән тагын изәбез. Әгәр иремчегегез әзрәк тиерле булса, аны алдан ит тартышаша чыгарырга мөмкин. Һәм инде шулай миксер белән дә алданрак исәгез ярый. Менә әйтеп үткәнемчә, бик җайлы, бик уңайлы. Сезгә инде шар дип уйлыйм. Бездә ресторанда бик яраталар аны. Мин аны һәр вакыт никах мәҗлесләренә, туй мәҗлесләренә куям. Ул инде безнең тәмле булсынның шундый фирменный ризыгы дип тә әйтә алам. Менә шулай. Мин инде аны шулай менә табага былай гына җәйдем. Аны ничек җәйсәгез дә ярый. Һәм мин өстенә шулай әзер эшлегебезне, начинкабызны дип әйтәм инде. Менә шулай моның өстенә салам. Менә Аллага тапшырдык. Менә табабызны хәзер Аллага тапшырып, 15-20 минутка кайнар мичкә куябыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә мичебез безнең кайнар. Менә хәзер көтәсе генә калды инде. Мин сабан туйларга нинди генә илләрдә булганым юк. Менә инде моны рукавица дип әйтсәм матур булмый инде, таба тоткычны
San Francisco'dan bizning Müslüman kardeşlerimiz bülek etip jiberdiler. Men indi ana şulay demli bolsun rubrikasını teşirgen vakıtta bu tapşırığını çirgen vakıtta her vakıtta da kullanam. Elip trabara şunday jibergen büleklerini, birgen büleklerini kürsetirim. Hem indi elim benim tağım bir bülegim var. Ananaslı. Mene Florida Tatar kızları mena bülek etip jiberdiler Sabantuyundan. Mene şulay her vakitte da siyinip kullanam. Men eli San Francisco'dan tabağa kadar köterip kayttım. Mena taba bülek ettiler. Mene şulay. Mene hürmetli tamaşaçılarım, bizning indi tatlı vakit kelip jetdi. Studiyamızga şunday temli isler taraldı. Mene televideniyinin şunday birisi var. Kiyashakda onu da Allah birsa yasarlar deb o'ylayman. Mene bütün maturlukni ko'rsatdi. Ammo endi mene bu temli studiyaga chiqqan islarni ko'rsata olmay. Trabara ele ansada bo'lar. Bismillahirrahmanirrahim. Mene endi bizning rizqimiz azir, subhanallah, maşallah. Mene şunday matur ettirip pişti. Mene neçe ettirip ol küpirdi. Bizge hazır koynar ki biz onun üstüne mene koymak kaldırgan idim. Biz onu koymakını şulay sirteybiz. Şulay. Koymak ol bire şunday dige yumuşartıp jibere tağın bu cheesecake'nin, bu pirog'ning yumuşartıp jibere. Hem üstüne biz indi şokolad sibemiz. Mine şulay bak uğuştan şokoladını turtubuz üstüne sibemiz. Hem indi ana bir 10-15 minut soğutqıçqa koyup tursak da yaray. Mene nişik anın koymağı nişik ettirip üzüne singdirip alalı. Mene hürmetli tamaşaçılar indi mene nişik ettirip singdirip aldı bu tişleri уже пропитаться etdi şunday singdirip aldı üzüne. Biz indi yardı saat bizning tutup turarga vaqtimiz yok. Men indi ana hazır tavanga sizge koyup ko'rsatirman kesip. Azrak so'ngach, ol pishaqqa da yabishmay, ham keserga da joyli. Tatarcha cheesecake qomiri için 1 yumurta, 1 stakan şeker qimi, 1 çay qoshiqi qomir ko'pirtkichi, ya'ni razrıhlitel, 1 stakan qoymoq ham 2 stakan un kerak bo'lajak. İşlik için 2 yumurta, 1 qop irimmishik, 1 stakan qoymoq, 1 stakan şeker qimi, 2 qoshiq manni yormasi ham ozgina vanilin talab etiladi. Bismillahirrahmanirrahim. Mene hazır indi, hazır tortimizni kesemiz. Azrak aytib o'tamiz, so'tib qo'yarga kerak. So'tib keskach joyliroq bo'la. Shunday yumshoq, shunday tamli, shunday matur. Mene shunday yumshoq ol, shuning qadar tamli ol. Mene eskitmeli tamli rizq ol, hurmatli tomoshabinlarim. Mene qarag'iz ali siz ana. Mene. Mene hürmetli tomoshabinlarim, bizim şunday temli, tatlı, rizqimiz hazır buldu. Oshlarınız, şeyleriniz temli bulsun deb aytasib kele. Her biringizga da esenlik, sog'lik tilayman. Mene şunday halal rizqlar ashab yaşarga Xudoy sizga nasib etsin.